uNkulunkulu akakulonde kubusise uphile uphumelele kama kupastor ngechannel yenyu flick qinisekisa ukuthi excuse me you like the video uya subscribe kakhulu bayilungu le channel sibeka la iphupho elikamakhosi Luthuli 9804 makhosi Luthulu 9804 uthi ke pastor kusho uphupha la ubaba wakho sewashona edubula isitha sakho ngaleli le phupho leli obvious ukuthi khumbula ukuthi ngokwesintu umuntu ongasekho emhlabeni uthathwa njengethongo engaba elihle noma elibi depending kulento esuke eyenza ngaso sikhathi leso sephupho. So in this case lo muntu osafa baba wakho udubula umuntu oyisitha sakho ukuthi then lo sekushuthi simregada as ithongo elihle ubaba lo ongasekho yabo ngokwesintu. Njengoba sidubula isitha sakho ukudubula sengasho ka nempindiselo eqonde kulowa muntu. So singathi number 1 uma uphupha la umufi kupha wesithathe ngoluhluma enganze kayidubula isitha sakho olungakhomba la uthi umufi ngenze kuyithongo elihle uyakulwela futhi uyakunqobela imbangi sakho. Number 2 uma umufi umufi kupha wesithathe ngoluhle futhi uma idubula isitha lakho lungabeli shuthi lo muntu ozobhekana nolaka nempindiselo kamufi ngenxa yezinto ezimbi azenza kuwe yabona. 3 singathi thina umufi kuphawu wesithi ngalihlala nje kuluhlume idubula isitha sakho lingasho ukuthi umufi uyithongo elihle futhi uyakuphindisela ezitheni zakho noma ke kubantu asuke ebedisana nawe yabo. Asivale ngokuthi ke number 4 futhi umufi ngaba nje uphawu luhlume idubula isitha sakho olungasho ukuthi ke lo muntu lo oyisitha sakho uzothwala kanzima empilweni ngenxa yemizamo yakhe emibi yokumelana nawe ungenze lutho yabo. Futhi singathi ukusuka kukhomba ukuthi lo muntu olwa nawe uzothwala kanzima empilweni ngenxa yemizamo yakhe emibi yokumelana nawe ungamenza ngalutho. So siyabonga uNkulunkulu akakulondeke ekubusise avule iminyango yempumelelo uphile nje uphumelele usimame. Mali lithi iphupho ungafona futhi manje ama details amaningi ungafona ngoba kuzoba nzima ukuthi sikhulume lapha siyobhala ku comment section imdanti into enani masikhuluma ngefoni kuyasheshwa yabo. Kodwa nje qinisekisa ukuthi nawe uthatha le number yami futhi ngoba ungumlandeli wechannel ukwazi uthatha inamba uyisebenzise kanje usiyena nomlandeli wechannel ngawo yabona. Futhi asikwazi ukuthatha ubisi lobantwana sinikeza nje abantu bokuhamba bengabona abantwana bomuzi. Siwe